Perlu ke kita minum protein kalau kita bersenam dekat gym? Sebenarnya tak perlu pun. Anda kena faham dulu fungsi suplemen protein untuk apa. Nah, kalau anda dah cukup protein daripada pemakanan harian, anda tak perlu suplemen protein. Sebab punca kita nak dapatkan protein yang cukup untuk muscle recovery. Lepas bersenam badan sakit-sakit dan juga pertumbuhan otot yang bagus, dia boleh bantu kita rasa lebih bertenaga dan kuat. Tetapi sebab badan kita memerlukan paling kurang pun masa dalam 3 jam, 2 jam untuk hadam protein dengan lebih mudah. Protein shake membantu untuk hadam yang lebih mudah. So kalau katakan lepas bersenam badan sakit-sakit, letih, penat ni, minum protein shake, recovery cepat on the spot, tak ada masalah pun. Kalau anda tak cukup protein harian anda daripada pagi sampai ke malam, itunya jadi masalah. So walaupun anda ambil suplemen protein ke tidak, protein daripada pemakanan memang sangat-sangat penting. Tapi kalau tak bersenam, boleh ke minum protein? Memang boleh, tak ada masalah. Minum je macam meal replacement protein ni. Minuman macam ni bagus dijadikan sebagai sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Sebab tak kisah apa yang berlaku, matlamat kita untuk jadi lebih sihat, cergas dan kuat.